Prvo name sa reso вече неща службе на джаз студijski live. Да нема ли грешко теđe. Ali od delje sine termina verujem delje sa tehnika kao odlike sedini sa obećinati. Sa pošinova nezgodno izviname, ali kaš mu nezgodno. I kad dožine. Udaniski sam ovaj. Super. Penelno mu krame i ovo QR kod. Ja, super. Муклено, те изпълнени QR код, шайка скенерен, али скрипта това проповед. И onda šaj zadnite pratinen. Manca i onda, ja. Šajte čujem belaš isto te, to obeležene suma gena. I si ko Facebook isto ko live mukljam. Kažu kada da te neko sve skrenemo, samo te smetinala. Morate li kada da ima nađa što se treba, lađemo li se. Nezgodno me zadnji put i pre 3 mjeseca propovedom, ali nema veze. Nastavljena se serija propovedi i Isuse su životi o Isus, koji je u stvari o Isus, o Sašova keđata, o Stari Zavet koji Isus, pa Đudešu Đugeš, omiljeni nastavljen džata o broj 30, Talotrijana beš, ovo se služba, ko pamti džasu znači broj 30? Znaš malo? Punolestvo. Kada Riki djako tu je tada njela koji isko vreme, punolestvo Patrijana beš, onda ga džava da je. Glorica se broj džata. Tako je, bravo. Ok, gradinava se rešajte tečtinen o QR kod i onda me odjekala kraft, ali zanimljivo tema. Samo temu zanimljivo tebu, posebno da si svima gospodine večera tije. Odjekala kraft, ali gospodine večera. Ta u trenutku ko te u Isus pođenđati gospodine večera. Željela da pre nego su te pođeni sad, pre nego su satalo, kad rečka u dubinamiki Biblija i sine sve stvari koje Bog zanimljivo. Ali samo kad je dubina, kad četina samo te na kolo vreme, samo na kolo vreme, bez veze. Ali kad je dubina i sine se stvari koje Bog zanimljivo. U hreh postominita vlada, saređena. Da li je dženda, kje da meso rodosto, si je tajno lafi, kovašaj, te pomožili da svatina svoje odjeku. Sam u stvari radinu Isus. Mislim, ono botančki smetnja, tu me djeti. Tu me šok kvadrača, ali na zadnje da se čini tu me desno, da smo dobro isto. Super. Super. Nadinava da nakon vremen, ali u bratančke pozdravljena, prvo ja pozdravljena kako teko nartiv za gradonende. Duj služba propovednava sigurno, tritona ne sigurno, ali duj sigurno. Isto put kad ugodili ti ni pesam, i pod temate, ni kasu tačno na sinu pete. Što stavate džava? Prvo Mojsijeva 5. glava, 11. rodoslov. Talo Adam posađe ono i Simenovo rodoslov, a svako je hebrejsko najviše lepo označeno. I kad dade se ona, kad dobina označenje, dobina je savršeno poruka spasenja. Što ne nekada? Adam je rodio Seta, Set je rodio Enoša, Enoš je rodio Kenana, Jared, Henok, Matušelek, Lamek, Noa. Bukvalno prevod, kao svako je kanal. Čovek, određen, smrtan, tuga, blagoslovljen Bog, sići, učenje, njegova smrt će doneti očenički počinak. A je bukvalno prevod, bukvalno hebrejsko prevodane do meso rodosti. A je samo ono ovako, ono šako, če živi. Arakun, molim džuma. Dike nekada, Hebrejima, molim to vam popa 6 godinski apostol, Hebrejima 4.1.3, čovek je određen za smrtnu tugu, a blagoslovljen Bog će sići dole, učeći da će njegova smrt doneti očenički počinak. Ili očenicima počinak. Što znači niko bukvalno prevoda pa korova ne. Оманош колелки пул, ковале смртно туга, што кај така после го даде проповед, а
Благословено девел, ка му кълтеле, ка вълтеле и лесто смърт, ка нел, а с очаници, која не е нада, починат. Што значи ни починат? Одмор. Замисли нек самршена слика ко родослов. Код момента че ни родослов, не промашинава. Ед као со вола само двајче ке роте на клам марба, со ништо не разумна. Посимо дан, Бог не пера. Али ке ди кенеджа и сек самршена слика спасение. Дале, плајте Евреима 4:3, у негов починак нече да га е, не четим на не цело, нешто пензивно, нема везе. Да бе некој од вас пропустил, наиме, и нама ја објавljena радосна вест кој нима, али нима пороку nije била на корист, jer nisu verom bili združeni sa onima koji su je poslušali u počinак, naime ulazimo mi koji smo poverovali, kao što je Bog rekao. U gnevu sam se tada zakleo, neće oni ući u moj počinak, Bog je ovo izrekao, iako su njegova dela bila dovršena još od postanka sveta. Savršeno slike Deolesi koji je Jevrejima 4:1-3 ке донесо родост. Будь zanimljivo, počinite čitanje Biblije sa Duh Sveti, potrebite mi sve svašta. Obično. Vazvelički bratanče od kao. Te nastavite to ti je, vazite vas. Super. Idemo dalje. Ек најджа, ки вечера Господня, почини значи все се служба поджа Патријана беше на Ајан ке дјара вечера Господня. Марко 14:12-16, а на први дан празника безкрсни хлебова, када се клало паскално јагње, ученици рекоше Исусу, каде желиш да одиме, да ти припремимо и да једеш паскално вечер. Исус посла 2 своји ученика и рече му, идите у град, тамо ќе вас срести човек кој носи крчак с водом, ви поđете за ним, по коју куќу уđe, ви реците властино куće, учител пита где е гостинска соба коju ću sa svojim učenicima jesti paskалну вечеру. On će vam pokazati veliku sobu na spratu, opremljenu i uređenu. Tamo nam pripremite večer. Učenici krenu i dođu u grad, tamo su našli čoveka. Zanimljiv stih je, преди када кои се обичали две ученикот, обичали ученикот, тешајте ракен, малошеите, оргавники, која соба? Ки горна соба. Дали тоа ги е познато нешто од вас? Например, по дела апостолска соба, ке дела апостолска 1:13. Када се стигли, попали се у горни соби, где се обично боравили Петар, Јован и Сакате учениците на и са ученици. Дали приметнената ки паскалну вечера и вечера Господня и кој те е оно дан 50-ници на различавка ки исто соба, дали не гледаме? Ки исто соба, буквално ки исто соба, ки горна соба. Дали джандженето? Вечера Господня припремини пате и тала 2 диве ученици ке диджен пате. Со сладинджети, ваки не са не паска. Кој да се паска? Што значи паска? Паска, грчки паска, арамејски паска, хебрески песар, а српско, хрватски, босански или коморов јазик прочи мимо. Оназија вода паска, жена се остаравала, кед оаѓа смрти овој пинџач шунен, макен го ударава са рак или го катастрофа. Свако првенцо кам Нерон, накен на керен чинене батре, макен упреко удара, ona makala država su 50. Eva, отак он славнена паска са експомен и означен са еба пресорат. Самем вези си вече на Господня си паска. И паска добинджа по изпълнение ке до Исус, ама паска му бакро диджа по живот, не? И от тада ме славина вече на Господня беше обележена да сме славина вече паска. Или паски спонуджапе, кој два дивете нјелки горна соба, ке нјело пред. Onda Luka 22, 14-15 вакери, kada je došlo vreme, Isus zauze svoje mjesto za stolom, a
А и тако и апостоли. Tada mi rekao, silno sam želao da jedem sa vama u pastovnu večeru pre mog stradanja. Kaže vam da je neću više jesti dok se, znači knjiga celo, dok na desini pa pasom radi desini, ko bukvalno treba. O Isus nije potpuno svjesno toga po smrti. A znači ti ne. Potpuno svjesno. Isus nije potpuno svjesno toga pri smrt. I ova dva prihvatim džava. Як дала буд разочарения, да си дяка после 3 секунди са. Ученици и няма любомърни, яко прави хрести, а с Исус керджова колки, буквално, и се кнедла. Жена са значени Христу кнедла ки душа. А дайки да обвиня лъвите остан да говорят да кланите джа. И около тя кнедла, на жена са да си никой. На жена са и абсолютно офет това да гне. На жена са магена. A djaki da knedla, които някакво автобуси на жена са къде сините. И си тук knedla. Ker джова пология со Исус, вакерила ги ромален не джова писа, раде сините два. А он свачи нената кой най-първо шкаролет. Сокерло Исус паласанка. O Исус колион тринес керладжа. O Исус колиджа. Няма ки помоленца трин берш, аля пиля, до по-свачи джеби. O Isus pozdravlja ga i onda pođi i kepaki. Onda Isus pozdravlja ga i onda pođi i kepaki. Какво ни при? Појавам 13 глава на 19, тя четина. Со Исус тоđали ги при. Со мислимо. А дали се учите, покажинджа сама едната помощни бех слуги. O Исус различава баят тоđали 50, тоđали ми 10. И o Исус таду мести Пасха, успоставили обред, која баят да успоменате да си бари жртва. И Господня вечеря. Обред от Твоего пре, да си джако първо от Твоего пре, после вечера Господня. И вечера Господня джако се да си ми говорате му отело, odnosno malo je ili mo. Джана се да си ми. Со се от Твоего пре. Со ми сме. Учението на нека со от Твоего пре. От Твоего пре представлява шумен пажда. Наблюдаваме и прихватим това по сърце. Нащита ли Господня вечера, ако не аз трябва да твоите ми приятели? Нащита ли Господня вечера, ако не аз трябва да това се прави като ми. О Исус джанджасо да си не бъде, пък това е се прави. Не вида се прави. Ако ла Господня вечера, ай си вам ти гнев. Мързинаят се. Колко ти кищете? Павел първо поръчение. Каква Господня вечера после? Ако лай Господня вечера и сито по сърце нещо да со смърти, и няма справя това нека се прави. Након това благослови. Извинявам, пиши. O Исус не е спремно, те полен ги пре, o Исус не е спремно и керджалта и onda последни джа. И Господня вечера. Tako da, ove putike, kada kenda preko tvola neka se pre, maču biti. A dvaj, kad neko kjera od vas da čuji da se ne poznosta, таки полза. И Исуса мила пред край и Пасха и принела ек менда, кода и куника манда. Опета ущела, ми никад. Никад дела чаче никад. Дела чаче никад. Саре никад во керенакте, али ме никад. Екна дикнат еки места. Предно да скоро се бавят на места, поглед, тужно. Поглед, поръчан, издъхни. Више духани, него окръсти, него куйба, него май. Два душевно боли от Андра.
овайките и хабе почерпане. Тренем в световно събрание за 4-5 сати, 3 пункти път. Най-леко. Ектал най-ображена личност ки Библия кой? Оджава, оджава. Ке вакери пе кой отът слажи? Истина, оджава. Ке вакера по-волени паре? Оджава. Ке вакера кой глава преварнджа Исусе? Оджава. Ке вакера салва лошна характеристики, как сте мислина? Кој Јуда? О Јуда изненджа Исусе. О Јуда ектал най-омражена личност по християнство. Тук ке вакера нека сте изданико, напоминае, джамори, нека не са Јуда са изданико. Ке вакера нека неко волинджа паре, ке вакера джаво оджавали, ке вакера нека Јуда ја не това. Ектал най-омражена личност не е Јуда. Сар шајте вакера со Јуда, со десен джако лај дјарат. Они се шајте вакера джако. А Јуда капучава се река. О Јуда не миеле промени ме за Духом Свет. Не. Валяната капучава свако и фике да ва, ке реке да ме дам потpuno промени ме Духом Свет. И дике нека на 30 символика от джако. Той го пре, опета е молитва. Со шете преминаве адвана. Така кала Господи очер. Дали нас премет това маре, това претава маре предафања? Дујто, дали издајна Исусе и ням спремат издајнале или вакера на тупориджа медари, е број 3. Дали воле на лишо свето? Не Исусе. А да има 3 карактеристики, 3 особине, кола не неле шукари, кола пестенеджани Господи очер. Прво станица джо крсти, си неколку станици джо крсти. Као кера, прво станица джо крсто и онда ката джоатке. И онда верам да е към стамина дали. О Исус налазини пеки Маслинско горе, по Гецемански врт. Кои са грешни джела да му мира? Оди това Еденски врт. Кои няма Исус? По Гецемански врт. Око те поджинджал грех. Коте поджинджа, по Еденски врт, коте поджинджал грех. О спасение поджини. Истотало Гецемански врт. Тало врт поджини, ко вртика завършини. И ко вртика венка долева. О Исус налазили преки Маслинско гора и Гецемания значени буквално превод преса за уле. Преса, джена са и преса, ке се гонева лимон, ту пресунявате ли кјова трагно о лимон, ке ли шате пие. Буквално превод преса за уле. О Исус нема добор боловија душевна да дуканделове, сој о символика од Дух Свети ки Библија. И ето о символија уле. А дватрано ке пресунđe Исусе, ке пресунđело боловја ке дуканделове. Преса за уле ви ки джапе. И гора, о Исус исто дуканделове ке Дух Свети ви джапе. Пали Пасха джале са реки ки Маслинско гора, о Исус ке джапе не може никога, ке джапе не може. Со значени број 3. Број 3 значени божанство, съвършенство. О Исус си джапе ариоленда и онда поджини. Со поджини. Онда поджини. Ки Библија пише не мерите скоба. Со значи не мерите скоба. Те не надо. Те скоба или не мери, а вај ек необо носиче, ковај кердон са претерано брига. Унутрашни бол. Дали до канделото ме некој од обор од Андрал. Од Андрал до канделото физички на неке ништа. А од Андрал ка пари ове, едноставно шти издржи не. Ностопу в кинај, при некој кез сваđинајко са виенца во Македон. Ali kera sa redva, svađiname sa vijenca, nervozno njom, dukavame na Andrali jednostavno. A 20 džapi su sajni. Andrej i njele unutrašnjo nemir, preterano zabrinutost i napetost. Osjetinđa jaka duševna bolovija, njele i hladan znoj. Što se hladan znoj? Ko Gecemaski vrt, Isus naruđa samo plin lupkajem po smrt. Ovruđa opakostim i zlo, zlotalo manušu. Саша манушу доброто лошно. Саша доброто пакосно манушу. Со значини знојни. Каде силен температура знојаме, каде праста, сигато знојаме, со значини знојни. Братанче, знојни. Не. Физиолошки процес, да се кажа така, физиолошки процес, кога организам хладините.
стато. Трудините тарелки и палети температура. Тарелки стабилна температура, джабто ознојањето, онда тонерото телки стабилна температура. Отело окей, десините нешто манца со рокера разнојано. Те видикавате работа регулуширана температура палето нормално. Исус починџате зноините од обор, а да не се со одандрал починџале с температурата уште, а да не се со одандрал починџе органе сате те нагласимен забринуто ја буд, нешто да си ни петува. Матеј, Марко 14:32-35, дошли су на место кој се зове Гецемани, Исус рече својим ученицима: седите овде док се помоли. Sa sobom je poveo Petra, Jakova i Jovana, kada su ga obuzeli, duboki nemi i teskova. Tada im reče: duša mi je na smrt tužna, ostanite ovde i bdite. Onda je otišao malo dalje, pa je pao na zemlju i molio se da ako je moguće, mi moјđe ova čaša. Само Исус во кога положение молиџа, а меѓутоа и како филми ако слики дикаат христијани, а те плекнуџању да молиџапе, негде аџапе остаке аџапе, си разна. Да те пишни како Исус пашливо, буквално ки пув. Буквално пашливо ки пув, jer mi nije snaga više. Uopšte više mi nije snaga da пашливо ки пув и onda počinđa te vakeli. Парој Исус, парој ме дел. Молиналото, сашето не ми са ке, а не пиде малца кна хубавема, како ќе ми фактивно па шарите за обиđenjima ќе чаш. Со се вакеđали su šarite za obиđenjima ќе čаш. Јак те мора трđава. Со мислено, почнето нека со се одел, Исус почела и даде, пределе, за обиđenjima ќе čаш. Со се вакеđали. А да не се со, он не е посветено човек, е предано човек. Не е физичко бол, не е душевно бол, не е 100% делен, не е 100% мануш, не е сечање, буквално не е джапани, пијапани, живинџа сасвим нормално. Али не е делен, ако на прихватнајат право на штипо можнавки, тоа е што е верно това или мадови. То објаснинавате цепнат на шти и на нога, кои су си делен како човек. Измеѓу посвеченост, преданост, пли воља, ови забележато посвечено и предано до крај. Дукалама, али некој пли воља. Со значи преданост, потполно преданост, со значи преданост. Или посвеченост. Кај посветнето нека се река, нека почнете посветнавате слабона. Мадик е историјата. То почнете слабона. Магија малишате, не се малишат поредак магијата слабонени. Таа од поредак нема тачно поредак кога почнате посветинама, а симли исхрана, те посветинама, те дал значај, те дал време, те размислина, а симли истина. Дала значај. Тук е дело, дала на тело. Тук е дело и посветинама у потполности тук. Исус настаниџате молените, и джапала, като джа с ученици, за една сат не сте могли да пробдите само, Исус и джапале, молите те ме минава време со посилите. Исус и джапале пала, и onda те джа трđуве. Нешто не сати времете беше мазате молените не заедно маца. И джапала, Исус не е прапана, je kazao više nije to tužno. Малуша тоа не ова. Да се помиđe и неки други стvari се odgledati. Ajde, ovaj manca molim. Pa na pomišljenje je tužno. Da se nikaj da prvo puti to je ta puća kad dali su se sorat. Po takvih da. Umesto znove, kad dela rat. Što ste si nikaj da? Jedina poprečina kalesta je poprečina pa je Luka. A dali se su Luka njeli doktori. I on dođe, o čemu se radite kad dali su se sorat. Jedino što se Luka Đinđapa, da se zove njene doktor, na Lord Đinđapa, i da se nikada бари емоционално стресирање, Исус бут емотивно стресирање. И Исус доживеđај са ки патња, да по капиларија, по таа калдроме да озној. А това е
мускул, мочи капилари. Париле. O capilario dal parile и ознойна жлезде уместо знојде продуцине, он продуцинже рат. O рат се на шесо, на джала беше копруго, него париле капилари и клјола. Уместо зној рат. Со значение два. Каде сините двама нужно бини, ненормално бол, en шок, en слабост. Да не се изпочнало и може да продължи. Не е слабо, духовно и не е емотивно бол. И кой първо пути, това е втора пути, първо това е втора поте табино се слаб. Палсаква боли, палсаква, кој се суштино, сасвим нормално, potpuno mirno i potpuno staloženo, transstavljamo stigma i proživljavamo se. Ali ono možda ili gađa. Sasvim normalno, potpuno predano, ti nekada sinite, vaske sinite, delo predavateljstva. Morate završiti, Син Панагешковича, нашей, который Господь училищ, это Саша Модеку, изпоставлено и еврейска служба наставина, ако наша отдела скрипте, onda kada smo i evреи. Веќе се пере се очаки Господа вчера ние съвету šta? Така е молитва са религиите пристъпнете годел, са се отоджава участване с обнеслиджа. Пристъпнете колко време соке джа Исуса мени. Виджа по рад, виджа по тело да ми утешай, амен. Свако неки истина те пристъпина kroz oveste, te pристъпина kroz oveste rad. Камо ли амен? Към благословина, а свакото мендар исто и лакерова фидове со пренегосолена и Господна речена, рали те приступине, те приспитуне. Ако си нещо мечето менда и винавай тола, а мен ла тола ки кобраност. Еле се сасу си туме вакере, родено прощение и лен овен благословение. Дело джуде вара. Еке вако лице Твое, Господи си Христе. И захвали на Те, Господи, със ученича с Бога мене, Господи си Христе. И Ту ми дава силно и мощно дела, Господи, плати джа, Господи, без оклевanja, без ниджа. Да ви утешаваме това kroz Туте Исусе Христе. Това слободно и това дела, Господи. И захвали на Те с Бога днес. Захвали на Те Godnim stihim delođe najbolje. Blagoslovina delođe daje i u rad, Gospode, i u ovo koja su predstavili, Gospode, tu životu. Blagoslovina, sredijenju kvakale, dođe po blagoslov, Gospode. Nekol tu je slava i hvala. Isuse se kuna. Amin. Delođe daje zaista hvala Ti, Gospode. A su to tele, Gospode, koje nekom dograđeni, Gospode. Kovai ne čungar do, Gospode. Hvala Ti, Gospode, su svako Bogova trpinđato telo meni, Gospode. Gospode, hvala Ti da dinđano malo kova predstavili do telo, Gospode, kaj ta, Gospode, veće. I neka ga ovim blagoslovi ne sakra, hvala molim, Gospode. Zaista oči nebeský na nemen reči a sa te hvali naki, Gospode, su sama sa činđa. Teda ja
vidimo telo Isusa Hrista. Takže ova Pana Evangelii za kraj i onda kraj kada završenje svima.
шајте си деламе на овој спроганјам лично ме. А да се мати дозволи на те си даме на мене, се он на си деламе. Onda se dela мен дали никој на што се деламе на оста едино мен. Мати дозволи на што предимна ствар кала частари нека благословенство да кала предимно не мора па акататева керат. И ме нестрпливо очекирала веќе службата што нам даде свој неле и саде синџапе и окола болове около Исус претрпинџа збога менге на заслужени него и достојно те преминија менга. А дали се Авен на ветку, Авен сваку порко мачавен тумари служба, Авен заедно да постави најделе, заедно да доживи најделе да се благослови. Нека благословението на дело джиа ветку.